Ka seng samla Katolik Parish Jowai menta kala sengi ublay kala pediang balik burom ya Silver Jubilee Youth Convention Cross kabane hadu ispos ngi lenter hapo ka Parish Jowai nadu menta ka sengi ka khatsan tarik tad hadu ka arpunu tarik ulebar arjar arpuwe lasdang ya kane ka jingle burom haplau yimane Saint Teresa Jowai haka jingdon lang ufadar Hilarious Parish Priest ufadar Lawrence Arpaswet Assistant Parish Priest Bat SYD ka Sister Magdalene Sotun ki advisor kong Jesse Madhar Bat Umawan Roy Jibiam lembar ki kun samla na ki balang shnong CMC hadin kane ki kun samla ka balang Catholic Parish Jowai ki lalek pediang ya ka Convention Cross na tre yong riang na ka surok amlarem banit bu hapo kayimane ha Jowai na kaliang ufadar Lawrence Arpaswet ula pentip baka jing pediang yu Convention Cross kalong hakilai teli ki diocese kata Kanongstoin Diocese Shillong Diocese bat ka Jowai Diocese bat kane ka jingwan jong u hapo ka Parish Jowai kanne hadu ka arpandru tarik utei u cross une mta kamit hangte ha Parish Jowai balasai khandru tarik hakapor sanchiteng ya utei u cross only on syaka balang shnong hayongno nangta hakasngi babut ka khatnyo tarik hasnong madan terpai khatpra tarik hasnong somenting khatkanai tarik hasali ni koloni arpau tarik hami mentedu balwan paino syakisan teli ki CMC hapo Jowai takbasdang na tepepale Chiliang Right Yau Musiang Kim Usnyang New Hill Lathat Labo Caroline Mukerdup Tendu Wapung Musa Lingkat Dong Misngi Salaro hadin kane onwara biang yu syapo parish haka arpnru tarik katba haka sing sajain onlai onno syashilong kajing ye lenti jo Convention Cross kalong sibenta banle burom ya kajing dap arpsan snem ka Indian Catholic Youth Movement kumta lapan ye yu Convention syakine ki laiteli ki parish hapo kajala batkane kajing ye lenti kelakan jo syakashi snem menta namar hashilong kadon hadu lai penru teli ki parish nongstoin arpsan berhajawai kat kandai teli ki parish Kani ka jingya lenti jong une u Convention Cross karon jingmot bah namarba kadai kumsi benta jong ka jing pendan buram ya ka jing dap arpusan snem jong ka ICYM Indian Catholic Youth Movement hakaba asdang ya ka arpusan snem manswa bad mentau snem udah snem Jubilee snem badap arpusan snem bad kumsi benta banle buram ya une snem Jubilee jangki kila penyat ya uni u Convention Cross bu unai kemi unai peng unai rung sya man ki parish jangki laitli ki diocese akum juru ki barang sedang baper hakaba ki sengsamla ki dam akum juru ki parish ki dam ti malumala klempem kani kejingya lenti kalau longkum sisnami kenti malumala namarba kini ki laitli ki parish ki laitli ki diocese nitip kum ka Shillong ka don hado lai pun riu ta ka nongstoin ka don hado arpusan tli ki parish pat ka Jowai ka don khat khandai tli ki parish